ini maro asli dari Temeton Bali, budidaya orang Bali. Itu bumi ini piat. Di Guang. Berarti madu ini uli didingin itu sudah. Ulin tente ada di dieng nak budidaya nih, budidaya nih maro madu asli yang dua ngelakurenan sing madu asli itu. Oke. Madu berantakan ada. Giring. Banyak mesan di jen piat. Mesennya di 081238, nopo misi tulis di sini. Apalang nih, coba di jam piat. Senawa. Pokoknya le di Facebook nih ada 081238391212. Ki botolnya bagus pisan. Asli niki madu kele asli nge. Aneh ne di luaran Itu di kamera disuruh dulu. Ane jet boleh ane. Ane iPhone ini boleh. iPhone itu tuh mesin nago, no banyak nago tuh. iPhone ya niki. Niki sesa. Itu nih gitu nih mudah-mudah tuh gedang. Duh gedang pecah gambar. Ane iPhone tuh. Yes, madu kele Taman Asoka niki asli nge. Ngiring metumbasan ring Semeton Bali. Dijamin Sukle. Ih, AWK Aji Wira Kapiot. Ini kira kan? Ya.